Da robu de barbusi, no asin iscircas, agattadas a duas dei vetturas imperadas dei bandius, posi vui a postis de sa fura in barbusi. Sa circa dei responsabili de s'intentu de fura in barbusi, lompiennantis dei carabineris de Carbonia e de sa polizia, cun s'aggiudu de un elicottero e de sa guardia forestali, ha permittidu de agattai, guada in unu mori de monti, una vettura sportiva cun targa valsa, furada in Pauli, in su mese la Dammini, e unu 100 metros attesu, guada in unu fossu, un'atera vettura sportiva furada de sa cantera Loci in Barbosi. Sa circa sighi dei moi farta da sa de 3 vetturas imperada posi fui dei bandius, una vettura sportiva niedda de marca Suzuki. In vetturas anticircau arrastus, chi is autoris de sa fura podint illassau. Is carabineris cumbidant, chi ni si sia tappapiu calicuna cosa ottengat informus a suba de sa fura, a ddus cuntattai in sa caserma de Carbonia. ASL 7 sena dottoris po a bisita geriatricas. Prus de 200 dimandas de a bisita geriatrica funt in fundu de unu galasciu de s'ASL 7 de Carbonia po varta de dottori geriatras. Custu cantu denunzia su coordinadori de Forza Italia Niazziu Locci, chi du bicche un atero esempru de commenti consideri sa sanidadi su commissariu straordinario Antonio Onnisi, chi unu corpo fatto e s'atteru e sciuscendindi su sistema sanitariu de su sulcis gresienti. Non si podit aguantai chi su consiglieri regionali, chi mannu nostru non pozzant gosai de su deretu issoru a essa visitaus in domo de unu dottore specialista. Funt pazientes croccaus in unu lettu po ictus, ischemias eccetera, persones chi non si podint immovi e non tenint sa possibilidade di andare in strutturas ospidaleras e chi sa ASL depit donare su servizio a domicilio. Eppuru in su distritto sanitario de Carbonia no duas geriatras a disponimento. Se o precontendi mi, chi Antonio Onnisi si siat informadu de custa situazione sbregungia. In noi servit all'estero una faina forti de su commissariu, serra su rappresentanti de Forza Italia. Pochi su prus accoitu possibili siant assumius dottori geriatras e s'assegurint is servizios a totu is chi finas a oi ant abetadu con pazienzia manna una visita in domo. Noas de euro all'ummina. Cun sa de oi seus a sa de 14 fainas concordadas de is traballadores Euralummina. Sa rappresentanza sindacali e una de traballadores, custu mengianu s'è presentada ante s'assessorau regionale a s'ambienti po averiguare chi su camminu conca is permissos a 21 disi di accabu de su tempus pediu de in normas. A pustis de sa presentada pubblica de su progettu chi 70 giorni a 26 de Dogna Santo, fai di scissa rappresentanza sindacali, avettaus sa conferenzia de servizios chi si depit a marolla vai entra su 28 e su 30 de Paschicedda. Patrimonius FIRS, 56 milioni di euro a disponimento de Sienda Noeddas e po su microcreditu. In custora de pagaggiuda is impresas, narra su segretario regionale de Confartesanau Impresa Sardinia Stefani Mammeli, su microcreditu e is aggiudus sen interessu, funt un'occasione de non perdi, pochini de nigana de cumenzai vaina a noas, o poi is impresa chi tenint bisongiu de creditu e non dua manera de d'ottenni con in misura connottas. Grazie a su patrimonio pogau de sa giunta regionali, su 30 de su mesi passau a torrau operri su bandu microcredito FSE, che ha donato aggiudus un massimo 25.000 euro per impresa, con s'intento de sustentare vaina noas in impresas chi già isagattant e a totu is chi funt istrobaus a s'accostai con canali connotus a su creditu. Funt pigaus antis che totu in consideru is proponimentos chi lompint de una scantu categorias de fainas, servizios a su turismu, servizios sozialis a sa personi, amparu de s'ambienti, ICT, risparmio energetico e energias che si possant rinnovare, servizios a is impresas. Su tanti prestau andat de un minimu de 5.000 a un massimo de 25.000 euros. Atteru 50 milioni de euro ddus appostos a disponimento su Ministero de Crescimento Economico per Invitalia, po feminas e giovunus chi bonint cumenzare con impresa piticas e pitichededdas. Impresa noas sen interessu, gustu su nomini de sa mesura, chi punna tanti boca impresa partecipada pro che atteru de feminas o giovuneddus de 18 a 35 annus. Su bandu d'Antoperri su 13 de gennargiu.
Concerto de Paschigedda in Carbonia, martis 8 de Paschigedda e 6 in Sagresia de Nostra Sennora Sabbiada in Carbonia, noiadai su concerto de Paschigedda. Picanta parti su coru Santa Cecilia de Carbonia, dirigiu de sa maista Marina Vigus, e su coru de Bocis Biancas de su Conservatorio Giovanni Piero Luisu de Palestrina, dirigiu de su maistu Enrico Di Maira, voci fueddanti de Giovanni Luca Medas.